vuba social economic John Crispo yanjye no asa kuginyangira ebi bigambirwe mu rukungana umaka gomnyeshengero wa Shema Municipality Honorable Dickson Kateshumbwa abo abire nabwanaho abebembezi ba division ya Kabwohe umubaraza yagenderire kumanya no kushijima embere ya division ya Kabwohe aho cyorekirwe butunuku okuraba umutawuni ya Kabwohe Shahas Genzire nobosigire warage byawe ninga oyehoira masko orukuoga magara habwa kabinja kabagaza amashoche ngaretwa ko kubuze kibona okora shatingi omweshongozi aha kweshongorera takhareba ejesha wakaye bitabe biriyo biterera higuru muri buri omazirata buri omashobire ije nubageta gaza kandi inshongejo okutwaje kwa nzuri Madam DPC amazina bitwakwiraga abashumabu atubagarikiri so twabenshaba batwihamu okusinga ebindi birugirira hankozesa yebitokoza bwongo okurukwe yongera bwashesha bwira nkoku konsulanta Kasure or DPC wa Shema arukushobora even if you call me at midnight I will come in my patrol car not because I don't have what to cook ni shashi wanyimwe nk'abantu identifying a jour. Muka identifying the sentence punch se jour. On abantu abato trema punch za police post yito ejo. Ne trema. Lokia Nakalisa ori umuhwezi wa meya wa Shema Municipality ashoborire ku kitari kizibu cyo bwebembezi. When sentences zakajireyo ubutu atuyont correcting data ya challenges eswino municipality eswino bwebembezi. Kwasa chairman yazigama tuza kuzirona hizi tito tuzine ziri mu jawo yitu tuja kuzirona hizi ntugira Omulingo ngogumwe Dickson Kateshumbwa arabwire abakiri omumataka ga government oteireho no kwigura oruguto rwa Kemichera kuza itendero oru azirengu haro abantu abarukwenda kwegaruriza ahirwabeire n'ururaba that road ejo kachekingo mu Ministry of Land Echirna plan ya Uganda ndam twabaze yo plan ingera yusubira twabat plan ingera yusubira nano rubuto tugereki ebiganiro ebi bikatandikwaho Honorable Dickson Kateshumbwa nekigendererwa cyo kumanya oburemezi oburiyo mu bantu ba Shema Municipality Gasha kwa tugume Gerald ahabwa Tayari West Aman kagaba machis